7. po redu biciklijada, evo klub je osnovan službeno 2019. godine, prva biciklijada nam je bila 2020. Svake godine je sve veći i veći događaj. Mislimo da bi ove godine čak mogli oboriti rekord, iako smo prošle godine imali preko 200 biciklista u gradu. To je ogromna promocija, nama danas dolaze ljudi iz skoro cijele Bosne i Hercegovine, ogromna turistička promocija. I evo što je najbitnije, upoznaju se s našim krajem, dosta njih će ostati tu možda danas cijeli dan, neki do sutra, tako da evo, mislim da će ih se dosta preko ljeta ponovo vratiti u Čapljinu. Mislim da bi Tour BH mogao biti jedan okidač za porast popularnosti biciklizma kod nas, posebno ovdje u Hercegovini, jer mi imamo jako lijepe geografske i vremenske uvjete, to je zemljopisne, tako da mislim da evo, od ovog ljeta da će to ići još bržom uzlaznom putanjom. Evo još mogu spomenuti da je danas tu s nama i Toni Zorić, on upravo vodi ovu ekipu iz Mostara koji je organizator Tura BH. Mi smo u biti rekreativni klub, imamo par natjecatelja, ali baziramo se na rekreativce, na mlađe uzraste, na djecu. Tako da evo, stalno ponavljamo da smo otvoreni za sve, da mogu pristupiti, evo kako i vidite danas je dosta djece tu došlo, tako da evo, bilo kad imamo vožnju slobodno neka dođe kogod želi i mi ćemo ga dočekati raširenih ruku. Tu je lijepo druženje, lijepa ekipa. Provodimo većinu vremena u prirodi, jako malo smo po ovim cestama glavnima na kojima je gužva i na kojima ima puno auta, jer znam da se roditelji boje toga da im djeca voze po cesti, ali vjerujte mi da mi što više pokušavamo biti u prirodi i izbjegavati promet. Tako da evo, otvoreni smo za sve i pozivamo sve da dođu da voze s nama. Pa evo, ova biciklijada prije svega meni pokazuje naš kontinuitet. Znači, jednostavno toliko godina uspijevamo održati ovu lijepu akciju za naš grad, sugrađane i ljude sa strane koji vole sport. Hobi, jednostavno ovo je cilj druženja, kao što možete vidjeti, tu su ljudi iz Grude, znači okolina naša, znači došli su ljudi iz Posušja, tako da Ljubuški, ovo je jednostavno predivan događaj jednostavno da se podružimo i da jednostavno zbrojimo dojmove kroz prošlu, evo da se, ajmo reći, skupimo i da vidimo šta ćemo raditi u ovoj godini koja nadolazi, mislim o bicikliškoj. Milenko je tajnik, on je nekako čovjek koji najviše vuče iz sjene, ta administracija je u životu inače najdosadnija stavka, barem nama sportašima. Znači imali smo ljudi koji nas prate, a možete vidjeti po portalima vašim, da smo uradili stazu na Gradini, uložili smo jako puno sredstava, jako puno truda i muke da to sve odradimo. Naravno, nije nam cilj stati na tome, želimo jednostavno napraviti Čapljinu kao turističku destinaciju. Dio te priče za Gradinu je i predstojeće, znači, balkansko prvenstvo, možda poslije Tour of Bosne i Hercegovina, možda najveći događaj biciklistički u ovoj godini, znači trka UCI1, ona će se održati 14.6. na Gradini, tako da, evo, što se tiče, ajmo reći, najvećih tih vozača, svi će doći u Čapljinu, a to prije 7 godina maltene nije bilo uopće biciklista, a kamoli da isti dolazi u naš grad.